Pemirsa buah serikaya, pinaka silitunggil soro buah tropis sane dengan kepanggih ring Indonesia. Dios medue rasa manis asam, serikaya talar medaging nutrisi sana becek untuk kesehatan angge sarira. Serikaya, mendaging vitamin C, serat, kalium, magnesium, miwah antioksidan, kandungan inucap, ngewantu nincapang daya tahan tubuh, ngemit kesehatan pencernaan, sao nyokong kesehatan jantung. Serat ring serikaya talar ngewantu sistem pencernaan, raris vitamin C, ngewantu ngemit sistem kekebalan tubuh. Dua ningan sapunika, sang sane waget ngelingang, yening kandungan punika sayan becik memargi imbang sarang pola makan bergizi, miwah gaya hidup sehat. Serikaya, nenten dados tambe ring pinyungkan, sani ngawinang kramane nenten nadosang serikaya dados ngentosin tambe medis. Sajeroning kawentenan serikaya inucap, kata kanggen menu ajengan serahina, antuk moliang mekudang-kudang nutrisi sani nyokong kesehatan, pola hidup sehat patut keterlebang becik, antuk ngajeng buah miwah janganan, sahara jak olahraga. Agus Sudiatmike, Bali TV.